dobar protok vremena, 2 decenije i u suštini nešto na što bi mi trebali da povedemo računa, mislim da je analiza tih 20 godina. Ne ona novinarska, gdje svi znamo, Mara uzela pehar, Vlado uzeo ovo, Draško, nego onako jedan dio koji apsolutno obuhvatava sve segmente i organizacione i one sportskih rezultata koji su bili. Šta su ti pratili, šta imamo danas. Tako da sa te vremenske distance mislim da je pravo vrijeme da podvučemo jednu liniju i da vidimo onako iz jedne ozbiljne analize s čim mi raspolažemo danas, koji su to sportovi gdje mi imamo mogućnost da napredujemo i budemo u vrhu, koji su to planovi i programi, čija je to odgovornost čija je, da vidimo kako to ide za neki naredni period. Zašto govorim odgovornost? Jer u crnogorskom sportu vidim samo odgovornost kod trenera, niko drugi. Znači, šta su ti planovi, šta su te strategije, da se sve to veže u jedan dokument koji će apsolutno biti praćen od strane države sa nekim financijama, budžetom koji u tom rangu može da izvede najbolje neke stvari. Ko to napiše, 4 godine imate, u sportu je sve merljivo, kao što ste viđeli za ove 2 decenije, uspjeh je uspjeh, neuspjeh je neuspjeh, da vidimo što se tiče perspektive za naše naredne generacije. Sumirajući tih 20 godina, zamislite sad samo koliko se u 20 godina tehnika promijenila, koliko se promijenio sport, koliko su se promijenila pravila, koliko je medicina napredovala, koliko su sve dostupnije informacije vezane za vrhunski sport, za menadžeriju koja sve to prati za jedan sistem. Tako da, apsolutno mislim da ovo vrijeme koje je pred nama treba da onako povedemo dobru pažnju i da pravimo sistem koji će nam dati mogućnost da imamo rezultate kakve smo imali prije. Uz vaterpolo, rukomet, naravno par ovih sportova pojedinačnih, ja mislim da možemo da budemo konkurentni. Sve ono što je dalje, mislim da za malu Crnu Goru ne može da bude u suštini nešto što može donijeti na svim poljima uspjeh.